A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sa'aba illa ma ja'altahu sa'ban wa la sahlan illa ma ja'altahu sahlan wa anta in syi'ta ya rabbal alamin la ja'alta as-sa'ba sahlan wa nas'aluka Allahumma an taj'ala kulla sa'bin sahlan alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin innaka ala kulli syai'in qadir. Hande ko wonɗum wonɗen e mum ko al-muraqaba, nyanden hari en jangino at-tauba. No goɗɗo moƴƴinirta non hoore mum o fuɗɗorta o tuubugol waccita piiji bonɗi ɗin. Si o tuubi konum o hikkinta ɗon, joni o tuubi o ninsi ko wanno ko boni kon, o acciti o desidi o filitotako ko hikkata ɗon toɓɓere nden ko almuraqaba, ko aynitugol hoore mum, aynugol hoore mum. Kono woni ɗum almuraqaba? Wa hiya an ya'khudha al-muslimu nafsahu bi muraqabati Allahi tabaraka wa ta'ala. Koyo julɗo on jogito hoore mum, o jogitora wonki makko kin andingol ki wondema Allah no ayni mo. Ɓaynon ni mo ayni mo, wa yulzimuha iyaha fi kulli lahzatin min lahzati alhayati hatta yatimma laha alyaqin bi anna Allaha muttali'un alayha. Kanko kadi o waɗɗina wonki makko kin aynitagol sondo wo sondo e nder sa'iji makko ɗin ha o heɓa pellital 100% wondema Allah no sutimo. Alimum bi asrariha, wondema Allah no andi secretji makko ɗin fof, gundoji makko ɗin fof. Raqibun ala amaliha, api Allah no suti golle makko ɗe. Qa'imun alayha wa ala kulli nafsin bima kasabat. Allah no reni mo reni wonkiji ɗin fof kadi, mo kala ko woni faggitade kon Allah no suti fof. Ko si o andi ɗum ɗo, wa bidhalika tusbihu mustakhrikatan bi mulahazati jalalillahi wa kamalihi. Aha, ko sai o felliti o heɓi yaqin pellita wondema Allah no sutimo, no suti gundoji makko ɗin fof, no suti golle makko ɗen fof, on sai non haray joni o loƴike e nder mangu Allah ngun e timmode Allah nden. Haray ala anduɗo fi ko Allah mawni kon ɓurimo, kanko e mo loƴe ɗum. Sha'iratan bil unsi fi dhikrihi, on say o so'ay wonki makko kin so'ay ittorgol wula sabu anditugol fi Allah. Siɗa anditude fi Allah wulde taake, haray mo itti wula. Wajidata raha fi ta'ati, e pi on say dewal Allah ngal si mo rewde Allah haray mo heɓa fowtere e mum, haray ɗum no wonani mo fowtere wonki. Rahibatan fi jiwarihi, himo faala tun wonugol moggo Allah, ko ɗum o rewɗi. Muqbilatan alayhi, ɓernde makko nden no fewtiti Allah. Muridatan amma siwawu, ɓernde makko nden no ɗuuri kala ko woni hina fi Allah, o darata himo ɗuuri. Wa hadha ma'ana islamul wajhi fi qawlihi ta'ala, ko ɗum woni firo jebbilangol yeeso mum ka Allah daali ɗon ka suratu nisa'i, wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa muhsinun. Allah daali wa man ahsanu dinan, ala ɓurɗo labede dina muɗum, mimman aslama e di on jebbilanɗo wajhahu yeeso makko ngol lillahi fi Allah, wowu hara kanko muhsinun ko moƴƴindo golle. Ko ɗum ɗo non firi ɗum wara ɓernde ma nden no fewti e Allah, ida ittora Allah wula. Ɓernde ma nden no ɗuuri piiji ɗin kala ko wona fi Allah, hinde fewti Allah, ko ɗum woni firo o aya. Wa man ahsanu, ala ɓurɗo moƴƴude, wa man ahsanu ala ɓurɗo laɓede, dinan dina
mimman aslama e di on jebbilanɗo wajhahu yeeso makko ngol lillahi Allah ko on woni mana e di on ƴettuɗo ɓernde mum fewtini e Allah wowa musinu hara kadi ko moƴƴinɗo golle ko so waɗirɗa ni hara ɓernde ma nden no fewti Allah ko ɗum woni o firore o ayro e ko ɗum woni firo kadi ka Allah daali ɗon suratu Luqman wa man yuslim wajhahu ila llahi wa huwa musinun faqad istamsaka bil urwati l wuthqa ko ɗum woni firo ko janguɗen ɗo ko sai anduɗa Allah no sutima a heɓi pellital imo reni gundoji maɗen fuu imo reni golle maɗen fuu imo reni memminale maɗen fof a fellitiruno emo sutima donc on say joni a branchike e makko a débranchitike e piiji ɗin fuu a ƴetti ɓernde ma nden a fewtini e makko ko on say noon ko ɗum woni firo ɗe ayeje ɗo Allah daali wa man yuslim kala jebbilanɗo wajhahu yeeso mum ngon ilallahi faade Allah ko ɗum woni kala ƴettuɗo ɓernde mum nden fewtini Allah par ce que kala ka ɓernde ma nden fewtiri ko noon yeeso ma ngon fewtirta ko ɗum woni wa man yuslim kala fewtinirɗo wajhahu yeeso mum ngon ilallahi faade Allah wa huwa hara kanko musinon himo moƴƴini golle faqad istamsaka gomɗi haray on ɗon jogitike bil urwatil wuthqa ɓoggol tiiɗungol ngol taƴatago wa huwa aynu ma da'a ilayhi llahu ta'ala fi qawlihi ko ɗum ɗo tigi 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 Allah noddi yimɓe ɓen e mum kadi kawdaali ɗon ka suratul baqarati wa alamu anna allaha ya'lamu ma fi anfusikum fahadaruhu Allah daali wa alamu ande onon yimɓe ɓen anna allaha wondemano Allah ya'lamu himo andi ma fi anfusikum kala ko woni ka nder wonkiji moɗon himo andi joni noon ɓayi mo andi o inni fahadaruhu awa rente e makko waɗe attention e makko par ce que mo reeni fiimamo fof kala ko miijiɗa e mo reeni ko wa qawli e ka Allah daari ɗon inna allaha no Allah kana o sifori alaykum e dow moɗon onon ɓe yimɓe raqiban ko o deeno imo suti on ko jokkuɗon kon fof emo reeni suratul nisa wa qawlihi subhanahu e kawdaari ɗon kadi wa ma takunu ala to tako an neɗɗo on fi sha'anin e nder fiyaake wa ma tatlu a jangata minhu immorde e jangetende nden min qur'anin ko jangete wala ta'amaluna on gollata min amalin golle illa kunna si wona men laatike alaykum e dow mon shuhudan meɗen seediti on istufiduna fihi sanga natan to golle ɗen miɗo suti on adu amen minaade wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam ko ɗum ɗo woni kadi ko nelaɗo maaki kon an ta'budallaha ko yaririr Allah ka annaka tarahu wasiɗa sutimo yeeso ma fa in lam takun tarahu si tawi an arenamo yeeso ma fa innahu yaraka awa kanko dey mo sutima wa huwa nafsu ma daraja alayhi sabiquna al-awwaluna min salafi hadhihi al-ummati as-salihin ko ɗum ɗo tigi adinoɓe moƴƴuɓe ɓen kamɓe koye hoore ngol laawol ɗo ɓe wonno yaade adinoɓe ɓen e ɗe mofte men ɗo koye ngol laawol ɗo ɓe wonno hari ɓe ayniti hoore maɓɓe ko wonno ɓe gerdayno is akhazu bihi anfusahum hatta tamma lahumul yaqin ɓe jogiti wonkiji maɓɓe ɗin ɓe ayni ɗi ɓe andini ɗi Allah no suttiɗi ha timmani ɓe pellital wondema Allah no reeni ɓe ɓay ɓe waɗi ɗum wa balaku darajatal mugarrabin ɓe hewti darja yimɓe ɓattinaɓe ɓen ka Allah sa accitiri ni hoorema a wayi no ɗiɗo maw andayɗa accitiri ni hoorema mais si a ayni hoorema kadi ɗiɗo maw andayɗa ayni hoorema ɗa jogiti hoorema wa ha hiya dhi asaruhum tashhadu lahum e ino ɗo batteji maɓɓe ɗin no seeditaniɓe wondema ɓe hari no andi Allah no sutiɓe kañum yoga e batteji maɓɓe no sifa ɗo ɗum ɗon hollima wondema ɓe dey adinoɓe ɓen hari no felliti Allah no reeni ɓe go'on
ko oyneteɗo Junayd rahimahullahu yo Allah yurmemo. qila lil Junayd, ñande go goɗɗo wiyani Junayd, bima yusta'anu ala gaddil basari. oyni ene Junayd, ko honno goɗɗo wallitorta fi hippugol gite makko ɗen hara o darata ko harmi. milan faala wonde hara ɗi darata rewɓe ɓortiɓe ɗi darata ko harmi, mais mi anda honno ɗum heɓorta. ko honno goɗɗo wallitorta fi angal darugol ko harmi, hippugol gite. ndare ɗo ko Junayd yeetimo kon, ko ɗon andata Junayd ari kanko Junayd imo andi Allah no reeni mo. o jaabi, qala Junayd inni gorkom bi ilmika anna nazara an-naziri ilayka asbagu min nazarika ila al-manzuri lahu. o inni ko on ɗum wallitotoma ara a darata ko harmi, ko andugol ma ngol antagaɗo on, wondema Allahjo wonɗo ma darude on, ko ɗum aditi ko darata kon ko harmi ko. c'est-à-dire Allah no reenuma ado a fuɗɗade darugol ko harmi ko. sa andi ɗum ɗon a darata ko harmi, wona innugol ko say fuɗɗiɗa darugol ko harmi kon non si o yeƴƴito kan kadi o daare, non na ɗum. ko ya andu wondema ado a darugol ko harmi kon tawi mo reenuma ka caméra, imo reenuma ka caméra de surveillance. sa andi ɗum a darata ko harmi. sa andi wondema koko Allah sutima kon aditi ko wonɗa darude kon ko harmi ko, wo ko ɗum ɗon wallitorta fiyal ngal darugol ko harmi. ɗiɗaɓo on Sufyanu Thawri. Sufyanu Thawri o inni alayka bil muraqaba mimman la takhfa alayhi khafiyatu. o inni no fawi ma an neɗɗo on ya wattan hakkil e o mo tawata hay hunde suuɗanaki mo. kala ɓiwol suuɗi ɗum suuɗanaki mo kanko, wo waɗu attention e o. go'o wa alayka birrajai mimman yamliku lwafa'a. wo o yanirima ya jorto o hunnowo aadi. tijjoro o hunnowo aadi ko faalaɗa tijjade kon tamƴinoro on. ta terto o hunnowo aadi tijjoroɗa goɗɗo mo hunnata aadi. ɗum ko Allah hunnowo aadi on, wo jorto o hunnayɗo aadi. wa alayka bil hazari mimman yamliku l uquba. o inni woyɗa duwa kadi renade dey e o wawuɗo lettugol, jogitiɗo lette imo wawi kadi lettugol, wo reno de e on kadi. ɗum ɗo o li kadi Sufyanu Thawri kanko ari mo felliti kan kadi Allah no reeni mo. tataɓo on ko Ibnul Mubarak. qala Ibnul Mubarak li rajulin, ñande go Ibnul Mubarak yeeti gorko go, o inni ra'i billah ya fulan. o inni he ko an wattan hakkille Allah, anda Allah no sutima. fasalahu rajul anil muraqaba faqala, o gorko himene enes ko honno mi andirta Allah no sutila. o inni faqala lahu kun abadan ka annaka tara Allah azza wa jalla. o inni ko innete al muraqaba ko say woni sondo wo sondo ida woniri wasiɗa suti Allah yeeso ma. har no kala ka wonɗa no wa'amma wasi Allah ida reeni mo ɗon, ko ɗuynete aynita ɗon. wa qala Abdullah ibn Dinar. Abdullah ibn Dinar inni kharajtu ma'a Umar ibn al-Khattab ila Makkata fa arrasna bi ba'di at-tariq. o inni kanko e Sayyidina Umar ñande go ɓe yaltuno hiɓe yaade Makka, ɓe fowti ka hoore laawol. kanko Abdullah ibn Dinar e Sayyidina Umar ka ɓe fowti ɗon, fan hadara alayna ra'in min al-jabal. hiɓe fowti ɗon aynowo dammi iwri ka fello ari yaltiti e maɓɓe. fa qala lahu Umar, Sayyidina Umar yeeti aynowo dammi o, ya ra'i, hey ko an yo aynowo dammi,
bi'ina shatan min hadihi al-khanam, yeeyam dammol gotol e nder ɗi dammi ɗi wonɗa aynude. Faqala ra'i, aynowo dammi on innimo, innahu mamluk, o inni de kanko de ko jeyaɗo, ko goɗɗo jeymo, ko jiyaɗo, o wata yeyude par ce que na kanko jeyi, ko jiyaɗo ayna e woni pullo makko on. Faqala lahu Umar, sayna Umar innimo, qul li sayyidika akalaha dhi'bu, o inni modi nden a yetoto patron ma bonoru ñaamigol ɗon dammol, ko bono ñaami. Faqala al abdu, jiyaɗo on inni sayna Umar, ayna Allahu, honto woni haray Allah? Nde miɗo yeeto patron am, a ko bonoru ñaami dammogol, haray honto woni Allah? Par ce que haray namin tun e patron a won ɗon, Allah no dari ɗon kadi no reeni men, no nande ko mi woni ko wolande patron am. Si mi yeeyima ɗo dammol gotol, mi watti goɗɗin ka jiifa, mi yetike patron am ko bonoru ñaamigol, haray honto woni Allah? Jiyaɗo wolani ɗum tun sayna Umar, fa baka Umar, sayna Umar wulli. Wa khada ala sayyidi ra'i fastarahu min, watagaw bimbinde ñande sayna Umar dari ari ka patron jeyɗo on jiyaɗo wonɗo aynude dammiɗi, o inni o jiyaɗo ma yeeyammo wowlu piri makko on, oya wowli piri makko on. Sayna Umar sooditimo, rinɗinimo ɗon e ɗon, inni yaw hande ka a wonidimo goto jeyam. Wa hukiya an ba'di salihin annahu marra bi jama'atin yataramawna, goɗɗo goo kadi yoga e yimɓe moƴƴuɓe aramɓe ɓen, o ari o tawi yimɓe no bugo ndaga, no holla feewugol jungo. Wa wahidun jalisum ba'idan anhum fataqaddama ilayhi wa arada an yukallimahu, o yi goɗɗo goo feere no jooɗi, feere no woɗɗiti ɓen ɗo, kañum tun no jooɗi no deƴƴiti, ɓeeɗa no bugondirde ndaga. Faqala lahu, gorko on ari yeeti on ɗon, ɓay o faala, o wari noon ka on gorko jooɗiɗo ɗon imo faala yewtudude e on. Faqala lahu dhikrullahi ashha, on gorko inni nono min e yewtata, o inni wo ko mi woni kon jantade fi Allah, ka wonkiyam ko mi woni kon anditude ɗo fi Allah, ɗum no weli ɓuri wowlidugol e tagaɗo, no mari dakamme zicre on. Qala anta wahdaka, oya gorko inni mo, wona an tun jooɗiɗo? Faqala ma'i rabbi wa malakaya, oya inni nono namin tun, Allah no wonde an ɗo, malaikaɓe am ɓen ɗiɗo kadi meɗe wondi ɗo, oya no ka ñaamo, oya no ka nan, donc namin tu woni. Qala lahu, gorko on inni a waccimi landoma, man sabaga min haulai, o inni ɓe wonɓe bugodirde ɗo ndaga, waɗa compétition folotiro, ko mbo woni premier jo, ko mbo gagni, ko mbo woni ardiɗo on e maɓɓe, ko mbo woni gagniɗo on. Faqala man khafara Allahu lahu, o inni ko kala e maɓɓe mo Allah yafani jenubi mum ɗi naati aljanna, ko ɗum woni gañagol ko on gagni, wona ɓurɗo fewude ka bugagol ndaga, fewude jungo. Qala gorko on landimo kadi, gorko on inni mo ayna tariq, ko on toni laawol ngol, hollan laawol ngol, du'angol ngol jokkeme. Fa ashara nahwa samai wa qama masa, gorko on sappi ka kam, o inni laawol ngol ko dow ga, ko ɗum firi, ko ɗum ko firi laawol ngol, ko ngol yahay ngol ka Allah, ko ngol du'a jokkede. Lanni gorko on inni acci mo ɗo yayi. Jeego on kadi ɗo, wa hukiya anna Zulaykha lamma khalat bi Yusuf alayhi salam qamat fa khattat wajha sanamin laha, faqala Yusuf alayhi salam, ma laki atastahina min muraqabati jamadi, atastahina min muraqabati jamadi wala astahi min muraqabati al-malik al-jabbar. Ɓay Zulaykha inni Yusuf kamɓe tuyɓe ka nder Sham, o inni mo hayta laka
mi heɓilani kema yanoya waɗanami ko mi faala kon ɗo yo Zulaykha wolan ɗum annabi Yusuf sana muru makko ndo reway non ɗum o yawta o ƴetti dradeji o wari o suumi ndu fiwata sana muru ndu yiwɓe ko ɓe walotata kon kanko ka hakkille makko ɓay o décidi ko ma tum o yiida annabi Yusuf ini mo me kon wonɗa sumude no yomi ko sana muru an ɗum par ce que mi hersay ɗum falaka e ndiya annabi Yusuf ini mo joni noon an hiɗa hersude hunde fendinde jamat si a déplaçali ndu ɗo naɗirɗa ndu wawata yaade sa ƴettindo a naɓiri ɗon kadi tanke yaade ƴettudal ɗon kadi artirɗa ɗo ndu wata artude ko jamali ko fendindu ndu wata memminade ɓoyni an noon a hersi ndu min kam mi hersata o allahjo lanɗo fuuluɗo wa anshada ba'duhum ko ɗum waɗi yoga e gandiduɓe ɓen poète jo arabe jo yuɓɓowo gimɗi o inni idha ma halawta dahara yawman fala taqul halawtu o inni e nder gurdam maɗan kala ñande wonɗa isolé weddiɗa an tum wota innu dey ko min tum woni ɗo ta wi'u ɗum walakin qul alayya raqib mais innu miɗo mari reenuɗo lam miɗo mari aynuɗo lam wo kala ka retrouviɗa hara ko an tum woni ɗo ta innu dey fewnduɗo ko min tum woni ɗo innu miɗo ɗo me no woodi aynuɗo lam go o inni kadi wala tasabanna allaha yahfalu sa'atan wala annama tukfi alayhi yahibu wota sikkude allah no welsindi hay leer hay goto ala ka aduna ɗo mo allah welsindi e maɗa hay minitum gotum wondema kadi kala ko suuɗuɗamo andu wirnanakimo ko an sikki a suuɗimo kanko wirnanakimo almuhasaba joni en yewti toɓɓere koyte ko ñaawugol hoore mum ñaawitagol ara habbaki ha goɗɗo ñaawi kon woni almuhasaba ñaawitagol wa hiya annahu lamma kana almuslimu amilan fi hadhihi alhayat laylan wa naharan ala ma yus'iduhu fi ddari alakhira wonde tawno julɗo on jemma e ñalorma ka aduna ɗo imo gollude fi heɓugol ko weltintamo kon ñande o maayo yay lahara wa yu'akkiluhu li karamatiha wa ridwanillahi fiha imo préparade fino heɓira teddungal allah ngal e welaye allah on ka lahara wa kanati dunya hiya mawsimu amalihi awa ko ɗon ko aduna woni tereeti ka lahara ɗaɓɓeteɗon koye o teren inneteɗo aduna ɗo ko ɗo ɗaɓɓata lahara ma on joni noon ɓay koye o teren inneteɗo aduna ko ɗo ɗaɓɓata lahara moƴƴo mo faalaɗa on kana alayhi an yanzura ila alfara'idi alwajiba alayhi ka nazari tajiri ila ra'si malihi wo a wayiɗa duwa considérude ɗa duwa taskorde farillaji waɗɗiɗi maɗin ɗa duwa ndarude ɗin farillaji wano commerçant jo ndarirta hoore manan kum makko on iɗon andi ala ko commerçant jo tiiɗini fimu wa hoore manan kum makko on ɓay mo andi ko ɗum ɗon on woni fonde roulement makko on ko ɗum woni loruri donc an neɗɗo on ɓay tun a andi ko aduna ɗo gollata fiya heɓu lahara awa farillaji waɗɗiɗi maɗin ƴettirɗi wano commerçant jo on ƴettirta non hoore manan kum makko on go wa yanzura ila an-nawafili nazara at-tajiri ila al-arbahi zaidati ala ra'si al-mal ndarira naafiloji maɗin wano commerçant jo on ndarirta non tono ɓeyditiɗo on e hoore manan kum makko ko farillaji ɗin woni hoore manan kum ma on ko naafilaji ɗin woni tono ɓeyditiɗo on ka manan kum wa yanzura ila al-ma'asi wazunubi kal khasarati fi tijara o ndarira piiji geddi ɗi o waɗata ɗin piiji bonɗi ɗin geddi ɗin e junubaji ɗi o watta ɗin o ndarira ɗi
wa perdi heɓayɗo on julajo on e nder julayagal makko ka. Nde o yeddi Allah wo yo considéru o perdi mbuuɗi makko ɗin ɗuytite no wayi wa commerçant jon si yahi soodi marchandise on bonima wujjama ma marsal ma ɓe hippike mo, kala perdi ko commerçant jon heɓi no ɗum musirta mo noon e nder jawdi makko ndin, an kadi tagaɗo on kala nde waɗuɗa ko boni considéru perdi heɓima ka nder julayagal ma ka commerce ma. Summa yaqluwa bi nafsihi sa'atan min akhiri kulli yawmin yuhasibu fiha nafsahu ala amali yawmihi. Ñallal kala ñallal réservan hoore ma leer goto mo joɗotoɗa ñaawa hoore ma e nder golle ɗe waɗuɗa ɗen e nder ngal ñallal ɗon. Fa in ra'a naqsan fil fara'idi, si a ñaawi hoore ma a daari a tawi hiɗa ɗuyti farillaji ma ɗin, laamaha wa wabbahaha, fela wonki maki ŋiñaaki innaaki duwanoka wadde ɗum. Wa gama ila jabrihi filal moƴƴintina ɗon kisan kisa. Fa in kana mimma yuɓda gadaw, si tawi ko yoɓitete yoɓita ko ɗuytunɗa ko. Wa in kana mimma la yubda jabarahu bil iksari min nawasi, si tawi na ko yoɓete moƴƴintinira nden bonnere nde bonnuɗa ɗon ɗuɗɗingol nafilaji. Wa in ra'a naqsan fi nawafili, sa yi kadi ɗuytagol hella ka nafiloji maɗa, a yi ɗon no ɗuytade tun no ɗuytade, awwadan naqisa wa jabarahu, lontina ko ɗuyti ko moƴƴintina ɗum ɗon kadi hella ka nafiloji. Wa in ra'a khasaratan, si a yi perdi heɓima, ko on woni perdi ɗin ko heɓuma kon, birtikabil manhiyi, sabu wondema a waɗi ko haɗaɗa wota waɗi. Kala nde waɗuɗa bakkatu, kala nde waɗuɗa piwum kun Allah haɗi, andu a perdi. Wano commerçant jo perdiri noon ka manankum makko haray ko mbuuɗi ma ɗin woni ɗuytade hoore manankum ma on. Joni noon sa yii ɗum, istahfara wa nadima, haray ko ya waɗu astahfirullah ninsa wa anaba on tigi tubarutto. Wa amila min alkhayri ma yarahu muslihan lima afsada, yaha waɗa ko moƴƴi tawata fi kon ko moƴƴi ɗo yo moƴƴintina nde ko boni ko waɗɗa kon. Haza huwa almurad min almuhasabati li nafsi, ko ɗoni ko fanda kon e ñaawitagol e ñaawugol hoore mum, ko ni goɗɗo ñaawirta hoore mum. A ndaray woni kala ka perdi waɗi, kon woni perdi ɗin ko nde waɗuɗa bakkatu wo andu ko perdi waɗuɗa, par ce que a ɗuytoto woni baraji ma ɗin. No way wa commerçant jo on kadi si perdi, haray ko manankum makko on ɗuyti. Joni ko onno noon ɗum moƴƴintinirte, ko waya waɗ istighfar ni sita accita tuuba. Wa hiya ihda turugi islahiya wa ta'dibiya wa tazkiyatiya wa tatiriya. Awa ko o muhasaba, ko o ñaawugol hoore mum, self analysis, analyse gol hoore mum, ko ɗum ɗo woni laawol e nder laawi moƴƴinayɗi ɗin wonki, ne'ayɗi ɗin wonki. Ko ɗum woni seede on wondema goɗɗo no duwa aynude hoore mum, ne'a hoore mum, ma yaati ko woni arde ɗo. Suratul Hashri, Allah daali on ɗum, ya ayyuhalladina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsu ma qaddamat li ghadin wattaqullaha inna allaha khabirun bima ta'malun. Ɗum ɗo holliɗa duwa wattande hakkille. Allah daali ya ayyuhalladina, kono yo ɓen amanu gomniɓe, ittaqullaha hule Allah, wal tanzur yo ndaaru, nafsun kala wonki, ma qaddamat konko ki ardinani hoore makki, li khadin fi jango, wattaqullaha hule Allah, inna allaha no Allah khabirun ko humpitiɗo bima ta'maluna, kala ko wonɗon e gollude imo humpiti. Fa gawlu taala, ko Allah yi ɗon wal tanzur nafsun, yo wonki kala ndaaru. Ko ɗum woni ɗum, huwa amrun bil muhasabati lin nafsi, o yamire ya ñaawu hoore ma ala ma qaddamat li khadiha al muntazar, fi ko ardinanɗa kon hoore ma o jango fodaɗo o are lahar, o yamire ya ndaaru, ya wattan hakkil
ndara konko naɓirɗa lahara ko tawoyta kon sino ɗuuɗi ma sino fandi woya ndara ɗon hoore wa qala taala Allah daali kadi wa tuubu ila llahi jamian ayyuha almu'minun la'allakum tuflihun on fo mon tuube ruttoɗon fiyo on mari wa qala sallallahu alaihi wasallam nelaɗo maki inni la atubu ila llahi wa astaghfiru fil yawmi 100 marra nelaɗo maki min ñande o ñande mi tuubanayi Allah mi toromo yaafo e laaɓi temedere wa qala umar radiyallahu anhu sayyidna umar maki hasibu anfusakum qabla an tuhasabu ñaawe hoore mon ko adi on ñaaweede wa kana sallallahu alaihi wasallam idha janna alayhi al-layl yadribu qadamayhi bid-dirrati asa yani wa yaqulu li nafsihi madha amilta al-yawm sayyidna umar kanko nde jemmuno wonde jemmuno o ƴettay leggal ko inte kon asa o tappa koyɗe makko ɗe moƴname kon ɗum golluɗa hande Abu Talha kanko ko honno waɗirayno jemma be jemma fi ñaawugol hoore makko wa Abu Talha radiyallahu ta'ala anhu lamma shakhalatu hadiqatuhu an salatihi kharaja minha sadaqatan lillahi ta'ala imo marno jardin plantation o woni ka nder plantation ha wagutu feƴƴirimo ɓoyni ok plantation wonna ko sabu ma woni mi hilni ha wagutu on feƴƴirlam o hokkitirimo o hettimo sadaka ɓoyni ɓay ko sabu ma woni wadde wagutu feƴƴira joni o hokkitiri ɗuma andi ɓen ɗon no ayni hoore mum falam yakun haha minhu o waɗiraɗi ɗum ɗo kanko Abu Talha illa muhasabatan li nafsi sina paske himo ñaawude hoore makko wa itaban laha wa ta'diban e pi himo felude hoore makko si o jooɗi ke awa ko feƴƴirimo himo ne'ude hoore makko kadi wa hukiya anil Ahnaf bun Qais annahu kana yaji'u ila al-misbah fa yadau usbu'ahu fi hatta yuhissa bin nar o inteɗo Ahnaf bun Qais kanko ko jemma be jemma ka lampu makko o ƴettata kollum kun o takka e lampu on ha kun suma o inna ndaruɗo noon fi yiite ngel hondu makko ndun o takkata e lampu on o so'a yiite ngel summa e mul nafsi on to ma o yeeto hoore makko o inna yahunay fe hey koanjo Ahnaf ma hamalaka ala ma sanata yawma kaza ko on ɗum defunoma waɗugol hunde kaari ñalande kaarire si yiite ngel sunnimo si o sunnitike ka lampu makko o inna noon o noddita o nodda inde makko no inna me kon ɗum defunoma waɗugol hunde kaari ñalande kaarire koni wa hukiya anna ahada salihina kana khaziyan fatakashafat lahu imratun fa nazara ilayhi fa rafa yadahu wa latama aynahu fa faqa'aha wa qala innaki lalakhazatun ila ma yadurruki goɗɗo goo kadi goɗɗo e moƴƴuɓe adinoɓe ɓen hiɓe yawde khazwa o yii ka debbo wirti o bantiti hoore makko o tappi yiitere makko nden o inni mi yiɗa ndaarude ko lorrete ko tampinoyte ɗum ɗo fuu no liɗɗiɓe ayni hoore maɓɓe haray ɗe darari ɗo ka almuhasaba haray ko hikkoyto ɗon almujahada haɗidugol e hoore mum haɗidugol e wonki mum ki wubbana goɗɗum saloɗa ko ɗum wonoyta next on si Allah jam نريد أن ندرد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نعوذ بك من الخوف إلا منك ومن الركون إلا إليك ومن التوكل إلا عليك ومن السؤال إلا منك ومن الاستعانة إلا بك أنت ولينا نعم المولى ونعم النصير وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.